yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Dr Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Muito obrigado, moço Buzz, muito lapetão, como é que é 92.10, microfone, Jesus, a pessoa, rotorotona, e eu fico de pão, buzo, a fufa, africano, criativo, espírito, suco, lagam, tabula. Mingo G-one wa mina, lowa tinhloko yi wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store, YouTube, iTunes na Spotify. Hi famba na minkarhi. Loko ni ku Solly Makamu mungu ahe, ni ku boti G-one mungu leke. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Xikhegudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini. Xikhegudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini. Phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Va ta n'wi byela va ku yini. Xikhegudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Weme vulavula ngopfu. Weme vulavula ngopfu. Weme vulavula ngopfu. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini. Phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Xikhegudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini. Xikhegudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini. Phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini. Phela ku laveka xilungu se va ta hemba va ku yini. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Weme vulavula ngopfu we. Weme vulavula ngopfu. Weme vulavula ngopfu we. Weme vulavula ngopfu. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Ganga kuleme weme vulavula ngopfu. Xikhegudyani xa mulungu va ta xi byela va ku yini. Loko ya ganga milungu va ta n'wi byela va ku yini. Awu se hlangana na ndzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu. Avuxeni, loyi i Elias Chauke, muyimbeleri wa vunanga bya gospel. Laha u langute chanele ya G-one Solly Makamu, wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu. Riperini na ku mi amukela hi le ka G-one Solly Makamu Channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hina tatana Ndlovu
xeweta na yingiseri mvheta mi va dumela mi va byela ku mi va teli na yini. Awa inkomu rhandza ku mi xeweta eka channel ya G1 na ku khensa ku amukeliwa G1. Okay. Vito i Jonas Godfrey Ndlopfu la humaka eka ENJ Event Management. Okay, ENJ. Yes. Ngikombela mve mi tlhantlha ku ENJ Alright, liya. ENJ imeli Ephraim and Jonas Okay. Event Management. Okay. Leyi yi nga sunguliwa hi 2019. Okay. Loko yi sunguliwa a yi langutisi ngopfu ka timhaka ta ku lakuta ku onara ngopfu tinene or ti-legend ta yena ta music wa Xitsonga. Yeah. So kahle ni nga vula ku company yi dilana ngopfu na yini ku mi sungulisa ku swi kota ku va kahle. Okay. Yi dilana ngopfu na ku va yi kha yi promota ti-artist leti ta humaku ku ti endlela ti-CD launch for mahala and then na ku xixima tinene na ku endla ti-festival. Okay. So hi leswi yi dilaka ngopfu hi swona sweswo. Okay. So tanihiloko ni vulini ku hi sungule kahle hi 2019 hi loko hi endla ku sungula hina ku tirha hi sungule khale kahle a ri le ndzhaku le a xikolweni na le university le a ri busy swinene no loko va mbitana nkarhi walowa G1 mamba mtale TF a hi ri kwele TF ka ha ri na Xitsonga xa ba kahle. Yeah. Hi sungule kona le ndzhaku le so a ri munhu lawa sa ku ti event ku nga va ti invite ta personal ngopfu. So mara leswi swi nga hlohlotela too much ni ve ni vona ku ri ku na xibono too much xa ku la ku ta pfuna because le ku susela le ndzhaku a ni kota ku pfuna vana va xikolo ni famba na vona ni va teka kwala kaya lava nga pasa matric ni ri na pen G1. Yeah. A ni ri na masingita ngoni ku a hi fambeni ku wa xikolweni no ni yimele mhani va veka mali ko ni nga ta ya the following year xikolweni ku hayi a hi ta fika hi swi vona kwihi. Yeah. Se hi fika laha hi nga fika hi kota ku va hi humelerisa milorho ya vanhu vo tala ngopfu va humelela. Okay. So hi 2019 hi tshame hansi kahle Ephraim ya nga ta na milorho leyi ya ku la ku xixima. Okay. Ako an approach ako Ndlopfu ni kombela ku hi endla sweswa so ku nga la ku xixima nena la xitandini xa hina ku nga MC Mabasa hi laha swi nga sungula kona. Okay. So loko hi ku ha xixima hi tele ngopfu hi G1 loko hi sungula ni nga ku a hi ri vo ma 10. Yeah. So ivi hi tirha ku fika ku siku ra event ri fanele ri fika. Ama ni mi byela ku hi endleri ku xitori mi kuma ku hi kumba vanhu vo fana na n'we G1 va kwano mi ta tisa malayiti ivi n'wana ku ta tisa stage N'wana ta ku ta na sound. n'wana ku ta na sound serious I know hi prepare man G1 prepare siku ri fika ra event loko siku ra event ri fika va ku next week event u hlamala la hi famba ku ve ri ka ra event yaba ra event so ni fonela Ephraim leswi nga ku busy nga ku organizing up and down la ve ri ka ra event mi swi twa ku va ku ve ri swi huma ka lava vinyi va nga kusuhana lava va endlelaka va ri event ka ha ri hava serious ringeta ku fonela lava nga hi tshembisa phela stage a va khomi tifoni lava nga hi tshembisa yini a va khomi tifoni plani yini ka hi se tsutsuma ya nghena ka nombelani nga ka kuma hi fika hi kuma kona music ivi ku hayi lomu a hoxa va ti-barricade leswiya swa swo komba ku danger tape nyana Very danger tape. danger tape hi xava danger tape leyi hi sekela so ya va kuma ku vanhu vo sweka ringeta vambirhi vanharhu vanhwanyana nghena na vavasati va mi va nghena va pfuna ku sweka. Yeah. Nghena tintisani ta Ephraim na tona ti pfuna ku sweka hi fanele hi khetela ti-artist hinkwato phelete ti nga ku tini Yeah. ku swekiwa no hi ku event ya hi vekela mani Yeah. ya kuma swin'wana endla swa decoration va ri khongi deco kona la ka miswana dominyana decoration Kongi Diko. yes a hi pfuna ku decorate nyana xitendani lexiya xa hina hi xikuma a hi ri tende la ka kwala ka miswana a hi ri tende ka mfana wa vele ka xisiwana ivi hi decorate tendele ra ku hi ta ri endla ri va VIP ya hina hi foyinela ti-artist mani a ku tele mani a ku tele G1 ku ri tini ku fika na vo Mr Nkovani le vo Papa Phina va ri kona ka event leyi ivi hi va na lucky G1 because leswi nga endla ku hi va na lucky hi ku mimisa un'wana la xitandini a ku loko mo endla event leyi yi humelela mi ni ta mi donate hi 5,000 ya ku nyikelela artist hayi ya ku ta ka hina G1 mi yi khoma kahle kwalaho ivi hina hi ya endla khekhe leri ni ri endlini mina ri worth vo ma 6,000 lera ri endli msati wa mina u endla makhekhe ivi ni ku ni kombela hi endlela khekhe rikulu mani ra katara mani tafula lexi tsanana lexi katara yi ngi huma laha ivi tlheli leyi ya le ivi endla sweswo G1 loko hi endlini G1 then ntirho wu fika ni kuma ku ntirho wu humeleli ngopfu luyani a nga hi tembisa 5,000 a fika ntirhweni a kuma ku ya ku humeleli ngopfu a fika hi hlevela ke vafu ni nge swi koti ku announce 5,000 la munhu ku ni ta nyikelela 10,000 It's a bad double. serious but Ephraim
a ku xavo a yi xave katara ya ku ri no yi fanele yi nyikelela hi yona hi endle ti-certificate nghena makhepu nghena swakudya leswi swa ku fida ti-artist a hi divide ti-artist a hi ti-legend a hi tiveki sayitini lavantshwa hi va veki sayitini hi meka xoka va khetara hinkwavo vanhu lava ku vula ntiyiso G1 a hi hakelangi munhu ka event liya lexi hi nga xi endla hina hi yo nikelela yona mukhalabyo la hi endlela ntirho lowu se lava van'wana va timhaka ku va sapota mukhalabyo MC Mabasa so hi laha hi nga kuma ku ntirho wu be successful too much and then hi koti ku yimisa hi sele hi ri 2 na Ephraim se kusuka kwalani hi tshama hansi ku ya ma Ephraim swi ti komba ku loko wo famba na group hi nge fiki laha hi ya kona because loko swi la ku fika maheteleleni vanhu va tlhehlela ndzhaku vanhu a va olovangi ku humesa timali swi nga endleka kuma ku van'wana va olovini mara van'wana a va olovangi va nga humesa mali ya vo va nyikelela kumbe va endla swin'wana for free vanhu vo tala va langusele ku la ku benefit at the end of the day so loko no a hi endli a hi yi mahlweni so hi sungula hi ku CD launch hi endli CD launch ya nkulukumba n'wavongo hlanganyeta kwele ka Mswana hi vuya ku CD launch ya Themba Xikombe hi vuya ku CD launch ya Easy so before sweswo hi bambini hi G1 ya endla DVD ya Tatana Makhubele hi langutise ku ri incini hina hi nga ta na mihleketo leyi hi vona ku incini lexi nga nyikelela ku Tatana Makhubele hi xona hi kuma ku ya hava music video ivi hi foyinelana na lava tivanaka na yona ku mi nga hi pfuna ku endla music video na ku swi ta costa mali munhu va hi byela ntsengo lowu swi nga costa ku ivi hi hakela ntsengo luwa a ku nghenelela na van'wana va tikhampani va pfuneta kwalaya lava tivanaka na Mr HW Makhubele va pfuneta ku ntirho wa vasa a wu ri successful too much na vo DJ Mfundisa va ri kona kweli na vo 5 rand mavoni a va ri kona le ntirhweni luwa ni kuma ku ntirho wu be successful too much ivi hi vuya G1 kwano swi komba ku vanhu va ri ku hi seketeleni leswi nga ku swindleni a hi host ntirho la kaya December last year ya 2021 event hi humesa line up G1 se kwa hi lana pena hi basangi man a hi vekeli HW Makhubele na Tatana Mabasa ku hayi hi vona va nga ta va yena loko halana hi pena hi basa hi nga kuma mani tatisa la ka line up ya nkarhi walowo a ku roka post a ri ku rokeni post la hi ku no a hi kumeni post hi foyinelana na post a hi chajana na post hi hlangana G1 moni mi byela vanhu va lava hi nga va endlela swilo G1 mo kuma ku hi vona lava ngo hi fanele ku va hi tshemba hi va byela ku vanhu loko va vona postara leyi ri na vo post la ndeni va ku hayi vo poster va kona a nge vi kona post un'wana ku no me ni tshama na post kusuhana so hi ti-brat un'wana tikulungo le dyani divitana mani ta ni byeli ku di kona le ka ntirho luwa se ni kuma ku tirho wu le ku sapota G1 vo chansa va fana va le ku chanseni organizini mani lunghisini mani ene hi kha hi endlela yini a hi endlela ku lava va ti-artist leti ta ha talaka ta ha nghenaka a tivi ku ri na vanhu vo tala hikuva ku ri na artist leyi vanhu vo ngo va ta vona yona G1 a swi basi kahle loko mo fika mi rhamba artist leyi mi nga rambi yo duma hi ku loko vanhu vo tala va suka va kha va tsutsumisiwa hi leyo ya vona leyo duma leyi hi yo hi nga ta fika hi nghena hi nga ta fika ya vona yona mara loko va ku va vona leyo duma va vona na leyo va ya van'wani va ha nghenaka ka music va kasi Xitsonga ku na vanhu va sona hi rhamba hi endla sweswo G1 ni mi byela ku vanhu vo va tshametela lomu a switandini va tshametela lomu byaleni kona loko va ku nghena Mr Post ni mi byela ku hi vo ma 1 ni kuma ku la gidini ku tele ngopfu leswi swa ku ri vanhu va lwela ku la ku ngheko la ku hakela ku xava mathikithi va la ku nghena va pushana la ya ndeni van'wana va la ku wisa kunene gate va nghena for free ni kuma ku ami ngopfu hi ti-bouncer G1 ami ku dlaya ni khomi ti-bouncer tin'wana and then ni appreciate too much ti-bouncer leta bo kona misa leyi tirhelaka mavunda la so a ti na team ya yena yin'wana yi suka hi le Polokwane yin'wana yi suka kwala Giyani va hlangana laya ni ri ku tirhiweni G1 ku tlangiwa mpama straight munhu loko a ta ku tatara loko a ta a lombu thikithi munghana muxaka nuka ku tlanga mpama tlanga mpama G1 ku tlanga mpama so ni kuma ku ri like ku bi na order yin'wana yikulu ngopfu even though vanhu vo tala a va swi nyazini swinene na leswi na hi nga swi langutisa loko se hi heli ntirho hi na ku maybe marketing ya hina yi vi hansi ngopfu na ku hi marketing mi kuma ku hi sunguli hi November event yi ri ya December so hi nga ri na nkarhi wo tala wo hi marketa so even then hi ku sweswi hi endla yini na so hi laha hi nga tshama hansi ku no G1 hi fanele ya a June a June ya sungula kwihi no a hi langutiseni tindhawu leti nga kona June ivi hi kuma ndhawu ivi ku se hi sungula rini hi sungule hi February na ku maketa ntirho wa hina wa le June loyi ni lava ku ngopfu hi vulavula ngopfu hi wona namuntlha ni lava ku ri na vayingiseli va swi tiva ku ri ntirho lowu wu kona ku vula ntiyiso ene wu kona van'wani loko mina ngisaka ti-comment
point ro kona wa so advertise wa so uri kule so leswi ya G1 hi endlela timhaka ta ku vanhu va kota ku kuma nkarhi wa ku hi byela ku va lava yi and then na ku hi lunghisa experience leyi nga na vona i nga va na yona le ndzhaku yi kombisa ku loko mo endla swilo ti last minutes am koti ku lunghisa misiya na vanhu lava va yingiseri va lava ku vona ngopfu vona tanihi loko hina kha hi tirha G1 a hi na artist leyi tirhaka na yona hina hi tirha na munhu na n'wana a chaka music wa Xitsonga loyi va kumeka ku va a nga kumekangi la ka ntirho wa hina G1 i timhaka ta ku mi kuma ku kha hi nga n'wi afford kumbe hi nga ri hava ti-contact ta yena that's why ni lava ngopfu ku swi fikelelisa swiswani ka vanhu ku ri vanhu loko ku ri na artist leyi va lavaka ku ri hi nghenisa a va hi byeli vanhu u vona ku vanhu va lava ku artist leyi nghenisiwa a va xava matikiti matikiti ma ta sungula ku va ma ri available hi ti 1 ta July hi ta va hi ri na station hi ta va hi kha hi kumeka na hi ti-weekend vo Palms hi ta va hi kumeka Soweto asekeleni hi ta va ku ri na vanhu lava ni nga ta va mention la G1 va nga ta va kha va ku ri vona va nga ta va kha va kumeka na matikiti lawa wo sungula i Ephraim loyi tirhaka swin'we ivi ku nghena n'wana wa Manyike ivi ku nghena mfana wun'wana va ri Winners ntisani ya mina huma kwala ka Mbalati kumeka a Xawela so ivi ku nghena na mina hina lomu hi nga ta va kha hi khome matikiti malama mata ku endleni njhani a hi ngheneni breaking ne then hi ta vuya hi byelana before hi ya mahlweni hi byela lava va nga tiviku Ephraim va nga tiviku n'wana wa Manyike ku va nga tihlanganisa njhani na vona. Alright. Ntokoto Studios, home of technology. Nenes Bake and Treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes, scones, muffins na ti-biscuits hi kumeka eka Mdavula eSalani seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 081 476 6475 ndzi te Nenes Bake and Treats, we serve with love. Veri ngoma a yi ti chayi hi vutlevulawuri bya tiphati na mxado. MNP Cakes and Seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota na ku bakela khekhe ya milorho ya wena. Pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cupcakes, cakes, biscuits, muffins, buns, scones na all types of dishes. Wa rhumela email eka email address ya makondonsovop@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913. A swi bihangi no vhakela Facebook page ya hina Makondonsovo Polite. Ntokoto Studios, home of technology. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka G-one Solly Makamu Channel leyi nga number 1 misava hinkwayo. Vetani mi va nyika na ti-number phone ta vanhu lava nga ta va khomi mathikiti. Alright, matikiti vanhu lava nga ta va reliable ni ta sungula hi Ephraim ne Ephraim Mabasa ku nga 071 79 19 439 ta Ephraim teto. Ivi ni ta ka n'wana wa Manyike ku nga 071 032 5039. Ivi ni ta ka Winners ku nga 078 067 4529. Then ni ta hetelela hi ta mina ku nga Jonas Godfrey ne le ka Facebook ni tivitana Jonas Godfrey, so a yi hekiwangi account ya mina ya mina leyo. Loko mi ze mi twa ku Jonas Godfrey is the right person ku nga 0 nda sungula ya WhatsApp i 082 7983 173. Even landa ti call ku nga 073 803 7339. So loko mi lava information hinkwayo mayelana na event leyi nga na yona hi ti 1 ta October le Joburg Orlando West
hi teto ti-contact hinkwato na information hinkwato yaleyo so lexi hi nga encourage-aku ngopfu xona vanhu i ku va vanhu va xava mathikithi nkarhi wa ha ri kona and then na ku va va tirhisa nkarhi loko xava mathikithi because aka venue ta va ya ka hi nga ri ku xaviseni ka mathikithi hi avoida timhaka ta ku vanhu loko va fanele va kha va vona event van'wani va ha ri busy va dilana na timali gatini so a hi ta vula ku ri xavani mathikithi nkarhi wa ha ri kona event leyi yi prepare ya ha ri na masiku mo leha swinene ene ka ha ri na ti-surprise leti hi nga ku ti tiseni ta ti-artist tin'wani leti mi nga ta ka mi nga tshembi loko se ya ti hoxa kona so vanhu a va xava mathikithi va nga swi tekeli hansi ntirho wukulukumba swinene lowu nga tlhela va wu humelelini so okay mi nge se ya mahlweni kwala ka timhaka ta ku ta va na ti-surprise leti mi nga ta va na tona before hi fika ka ti-surprise leti mi nga na tona up to so far mi khomi ti-artist ti for ntlangu wa n'wina lowu wa ti-1 ta October. Alright, for ntlangu lowu hi nga na wona ti-artist leti hi nga tikhoma G-one Moela kona. Okay. Hi khomi Sandlen u kona. Okay. Mr Post kona. And then ku na ti-artist to fana na vo Blaine va ku huma ka Nombelani. Ku na Spiwa wa ku huma Bulwini. Ku na Bamuza wa ku huma ka Xigamani. Ku na DJ Choir. Ku na Shongi edume simu ra munhu wa wena munhu wa munhu ku na Nes Matlala lava n'wi tivaka Nes Matlala u kona ta va ri na hina ivi then ku va na Kulani Xigombe hi va hi ri na Themba the General u kona na yena ivi loko ni langusa kahle ku na Kasi Time va fana va kuma Mpumalanga lava nga ta va hi khomini hi hip hop even then hi tlhe hi kuma ku ri ku na artist ta ku huma Mozambique la hi nga na Makhwirini Baloyi hi va na DJ Mlambo ti artist ta hina ta kuma Mozambique hi nga ta va hi ri na tona teto then loko ni searcha layani ku ni nga va ni siyimani ni swi vona kahle mara va kona van'wani postara yi le ku flying yi kona ka social media postara ya hina G-one hi nga mi siya na yona ivi rivala ta yi vona kahle ku ri ti-artist leti nga kona leti ku va hi nga siyanga munhu and xin'wana lexi hi va tivisaka xona vayingiseri ku na yin'wana futhi postara G-one yi nga ku trendeni ya ku wa yi tiva legend na ya ti 26 ta December i theme ya hina leyo wa yi tiva legend na laha hi nga ti byela ku la ku ta hosta all the legend leti nga tshama ti va kona ka Xitsonga music hi ta va hi ri kwala kaya la ka Mswana ka Jonas hi laha hi nga ta va hi hosteli kona event leyi wa yi tiva legend na so lexi hi nga xi hlamusetaka i ku ti-artist ti kona tin'wana letikulu ta ha ri ku loteni ha ri ku busy na tona hi mi tshembisa ku ri end of August ti ta va ti humile ti ta va ti ri kona so vanhu a va xava mathikithi nkarhi wa ha ri kona and then ivi hi sapota hi kulisa mhaka ya kulukumba G-one i ku kulisa Xitsonga and xin'wana ni nga ta va byela Soweto TV ta va yi ri kona yi kha yi capture ntirho wa hina so mi ta mimbali tradition because ta va kha hi korisela n'hweti liya ya hina ya ndhavuko so vanhu a va ti va mbali ti-tradition ta vona and then na tinkambi a ni ta kombela ku a ti mbali tradition hi ku ta va kha va capture va ta va kha va ti-live ta vona leti va nga ta tlanga va ta tlangiwa futhi na le ka TV leswi nga ta endla ku ri swi va promota music wa vona wu kota ku va wu kula hi ku mhaka yikulukumba i ku hi endla ku music wa hina wu tiveka hinkwako ku nga kumeki ku kha ku dominata xaka tin'wana mara hina hi nga swi twisisi i ncini leswi endla ku dominata xaka tin'wana so hi endle ku ri Soweto TV yi va kona ku hi ta va hi busy kha yi teka ntirho lowu okay xin'wana xi nga xivutiso ni nga na xona ka wona ntirho walowa before hi huma ka wona timhaka ta mathikithi mi ti tiviseni ku ma kumeka ku njhani ma kumeka hi mani alright hi na thikithi ra VIP and then xin'wana lexi hi nga ta mi tivisa xona VIP ya hina yi saseke swinene and VIP leya xiyimo xa le henhla yo endla ku vanhu va kota ku afforda because i event ya hina yo sungula yi le Joburg so hi ku hi vuyisa ka 300 rand VIP ya hina so hi na limited number ka VIP ku nga 220 ya vanhu so if loko la ku tshama ka VIP xava thikithi hi ku hatlisa na nambara yi le hansi and ndhawu yi safe too much and yi saseke too much na loko tshama ka yona ta swi vona ka u deserve ku va hakeli 300 ku tshama ka yona so general ticket ya hina i 100 rand so loko swo kumeka leswaku ri vanhu va nga ma kumanga mathikithi mi kuma ku vanhu va ta xavisela mathikithi gate leswi hi nga ri ku xona swona mara nge hi ve 100 rand gate na loko ho endla timisi tin'wana ta ku thikithi ri va kona gate mara ri nge hi ve 100 rand gate ri ta va ri ka vo ma 150 ku ya henhla so munhu a xavi thikithi sweswi ra ha ri 100 rand
and then ivi a ti xavela VIP ya yena ya 300 rand nkarhi wa ha ri kona. Okay, no swa twisiseka swinene. A ni tivi ku i ncini swin'wana mi swi twaku ku ni fanekele ni swi hundzisa swi nga va swi ri swa mayelana na event, swi nga va swi ri swa mayelana na khampani yoxe. Alright, lexi hi lavaka ku xi hindzisa too much i ku kombisa ku ri seketela wu lava G-one ka vanhu lava nga na xivono lexi hina hi nga na xona. Hi rhandza ngopfu ku hi kuma seketelo ka vanhu lava nga na xivono, because ku kuma seketelo ka munhu la nga ri ku na xivono u ta tlhela a fika a nga koti ku swi twisisa leswi hi tirhisaka swona. So seketelo wu lava, ku nga va seketelo wa macheleni, ku nga va seketelo wa ku pfuna hi mihleketo. And then xin'wana lexi hi nga talaka ku xi vulavula G-one hina hi tirha hi ri 2 ku nga mina na Ephraim. Ku hava munhu un'wana hi tirhaka na yena ku ri ku hava munhu un'wana la onaka khampani, lava va kona lava hi tirhaka na vona for ku correcta kwalaho hi lava timanejara tikulu ta khampani hi mina na Ephraim. Ku hava munhu un'wana mi nga va nga ku hayi va yisa lava va forward hi vo man no a hi forwardwangi hi munhu, a hi rhangisiwangi hi munhu ho va ka hi tirha swilo leswi swo ka mihleketeni ya hina. Ku hava na munhu na un'we a nga hi nyika emihleketo. Lexi hina hi lava ku xi tiyisisa too much eka vanhu va ka hina i ku a hi sapotana hi G-one. Loko hina ho kota ku sapotana hina tanihi hi ri Matsonga, Machangani na tinxaka letin'wana ta hi tekela ngopfu nhlokweni loko hina kha hi sapotana ka mitirho leyi endlaka. So leswi swi endlaka ku ri hi nga yi kule ngopfu G-one, lexi ni nga xi notice ngopfu ka mitirho leyi nga hi endla ngopfu ku hala kaya, ni nga swi tivi ku swi endleka ngopfu kaya na i ku vanhu va langutisa ku i G-one a endlaka ntirho lowu. G-one i kuleni kha ni n'wi vona, a kasakasa kha ni n'wi vona, a ringeta ku tlharihani kha ni n'wi vona, a nge ni byeli nchumu. Or swin'wana a hi tshama swin'we benceni G-one, ka mi ba total G-one ivi ni nga bi total mi ni tlusa sweswo. So a nge ni byeli nchumu luya a kopela ka mina. So a hi humeni ka moya walowo wa competition ivi hi va na moya wa ku la ku ta endla ku endla swilo hi khomana, swilo swi ya mahlweni. And hi nga langutisi ku swi endla hi mani, a hi langutiseni ku swilo leswi munhu na swi endlaku swi na ku tisa ku cinca na. Ku na ku cinca kukulu G-one hi nga ku endleni, even though kun'wana a hi se ku vulavula, mara ku na ku cinca kukulu ngopfu hi nga ku endleni ngopfu ka hala ka music wash. Loko ni ta mi byela hi leyi ya ti-legend ni vi ni kombisa ti-legend to hlayanyana ku ri this is what hi lava ku swi endla. Va vi va kumbe va kombisa ku va hlamala too much ku i khale ngopfu hi nge tshama hi rambiwa ka tigigi. And swi tika ngopfu ku rambiwa kahle u kumeka yi tshami sweswi ndlala yi hi dlayisa sweswi lembe na lembe. Mara loko hina hi koti ku endla sweswi hi kota ku kuma nyana xibonasana xa munhu wo karhi hi December. So a hi ta ku loko mi hi sapota vaseketeri na vaseketeri va G-one, loko mi hi sapota mi endla leswaku hi kota ku va hi kha hi tumbuluxa moya ya mintirho na ku va hi kha hi langutisa ku hi mi tisela na lava mi nga ti byela ku a va ha ri kona ka music, mara ku ri ku va kona vo ka va nga ri na yini na lava nga vitaniwaku kona va ta performa kona. Master Ndlovu, nkarhi wa n'wi wu herile. Mara lelani a nge vi ku ni rhandza ku khensa swinene ka nkarhi lowu ni nga nyikiwa wona eka channel ya G-one Solly Makamu, na ku khensa valanguti or valandzeleri va channel leyiwani. Ni mi khensa swinene na ku a hini ni ya byela na lava nga koteki ku fikelela ka ti-YouTube or ka ti-Facebook va nga koteki ku fikelela, hi va byeleni ku ntirho wu kona and matikiti ma kona ma humini, mi va nyika na ti-contact leti nga kona. Ni khensa on behalf of Ephraim mitirhikuloni, ni khensa swinene a fane a va ri kona kota ku va kha tihlamulela swin'wana na swin'wana, mara hikuva hi nkarhi na mitirho hi kumeka hi ri kule na kule. Mara ni khensa swinene na le ka yena, ni tlhela ni khensa hinkwenu lava nga ku langutiseni ka channel ya n'wina. Ni khensa na n'wina G-one ku va mi hi nyika opportunity leyiwani. Swa kala swinene, so a hi ta ku ri yana ni mahlweni mi kha mi promota, mi pfuna na van'wana vanhu kota ku va va humelela. a mabindzu ma n'wina hi ta hamba hi ma navetisa kwala ka channel ya hina, mi hi byela ku ri na tiplan ta n'wina ku ya mahlweni ku fana na vona a va kha va hi byela va ENJ ku plan ya vona i ku va la ku hosta event leyikulu kumbe hi ti 1 ta October le a Orlando West. Orlando West, yes. A Orlando West hi ti 1 ta October. Mi nga rivali ku ri loko mi lava ku tiva ku G-one Solly Makamu u performa kwihi ma nghena ka www.sollymakamu.co.za na ya vona event yi kona kwalaya, mi fika mi cheka ku okay rini u ya kwihi rini u ya kwihi. So na liya ya ti 1 ta October yi kona ku ri hi ta va hi ri swin'we le a Orlando West. Hi kombela mi xava mathikiti ka ha ri na nkarhi because hi ya performela n'wina, hi performeli vona lavawani, that's why vona va hi rhamba ivi va tlhela va vitana na n'wina. Inkomu. Studios.
home of technology. Aye, hi mina Western Gumiti. Langutelani channel ya Solly Makamu G-one. Namachaba mapolisa mino, mapolisa. Namachaba mapolisa chu, chaba mapolisa, chaba mapolisa. Meli chaba mapolisa, meli chaba mapolisa, chaba mapolisa, chaba mapolisa chu, chaba mapolisa. Mani kume na produce, ai puri na madama, mani famba andelene, ani famba na achuzi, achuzi, achua, se kufika tivene, ani ngashi timange, kurivala ba achuzi, polisa, baima, babutisa achuzi, ni batwela ni mutivi, iku aninga mutivi, achuzi, atutsuma, atutsumela noveni, Bangulanda mapolisa, abakome na tinchiza. Bangulanda itivene, akome na tinchiza. Senota itinchiza, setirila anovene. Banitwele achuze, banitwele mgana wanga, makubani. Bangutela anovene, mapolisa minungange, minitwele chobiyaza. Mapolisa minungange, mamutela chobiyaza. Namutela kohanange, namutila chobiyaza. Chobiyanga, makubani, bamutela anovene. Mapolisa minungange, chaba mapolisa, police, namachaba mapolisa, chaba mapolisa, mena machaba mapolisa, chaba mapolisa, meni chaba mapolisa, namachaba mapolisa mino. Banikume andelene, abalava statement, iku anirina achuzi, balava timhaka takwe, vanilanda kwale kaya, vafika jampasi, maphorisa vapfukwa, vanghena ekaya, vavutisa mhana mina, ukwitikapa, mhana mina va hlamula, ni mutivi tikapa, maphorisa va cinca, Robert Maluleke, nanikume apatwini, nitsame na vanghana, vafika, vayima etivene, nenitsundzuka swa achuze, vadlele mghana wanga, maphorisa va lunghane, a va fika na madyambu, ni vheta, ni yima, ni vutisa mhaka, va ni byela a hi fambi, u ta vuya na mixo, na ni fika le jele kona, va ni faka na majense ya xaya, mani va ni nga koti, ni vitana maphorisa, va ni hleka maphorisa, ni pfuka na mpundzu, ni byela station commander, yena a kunga mina, famba u ya tlangela kuti, maphorisa va lunghane. Namachaba mapolisa mino, chaba mapolisa, mapolisa valungane, mapolisa valungane, sajele mghana wanga, samujele angonani, juzi nakubane, mghana wanga.